Javno-komunalno preduzeće Gradska čistoća počelo je podelu kanti za reciklažu u domaćinstvima u Novom Pazaru. Narednih dana biće podeljeno 3000 kanti u koje će moći da se odvojeno odlažu papir i karton, odnosno limenke i staklo. Ovaj projekat pod nazivom Reciklirajmo zajedno javno-komunalno preduzeće Gradska čistoća sprovodi uz pomoć Ekostar paka. Reciklirajmo zajedno projekat je jedinstven u Srbiji, jer su specijalizovane kante za odlaganje reciklabilnog otpada podeljene domaćinstvima koje će imati priliku da posebno odlaže papir i plastiku. Oni koji su to do sada radili zadovoljno su prihvatili poklon u vidu novih kanti, a oni koji nisu do sada reciklirali zbog, kako kažu, nedostatka uslova, odnosno kanti, srećni su što će konačno početi. Pa drago mi je što ste danas tu i što sam dobila već dugo očekivane kontejnere koji će mi pomoći da skratim vreme u odlaganju tog otpada koje ja već dugi niz godina skupljam. Pa ja mislim da ima dobri 10 godina. Tako da nailazila sam na poteškoće koje sam ipak uspevala da savladam i na neki način uz pomoć porodice svoje da to sve odradim kako treba, a znači će sigurno za očuvanje ove naše planete i za smanjenje nekih resursa, za očuvanje energije. Meni znači što sam deo procesa i stvarno sam ponosna što sam uspela na kraju. Bilo je poteškoća, ali stvarno uspela, vredi. I vredela je. Ali stvarno vodimo računa koliko možemo sad. Ja sam stvarno srećna i zadovoljna što je ovo, što se pokrenulo uopšte to pitanje ovdje u Novom Pazaru, da mi možemo da recikliramo i to stvarno znači mnogo za okolinu, za nas, za naš grad i mislim da treba da se razvija svijest u tom pravcu. Stvarno to je za svaku pohvalu. Ja sam za to uvijek da se reciklira ono što se reciklirati može. Tako da ja, što se mene tiče, ja sam za to uvijek bio i bit ću. A moramo i malo da se angažujemo, da budemo bolji, da budemo svjesniji, da ne bacamo sve svugde gdje se nađe. Što se tiče činjenice da smo do sada reciklirali otpad, zaista nismo ni imali priliku da to radimo zato što nisu postojale ovakve kante, a i nije dolazilo vozilo samo za tu reciklažu. Jednostavno nije bilo ni pomena o tome da će to uopšte i da se desi. Iz javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća svjesni su značaja ovog projekta jer će građanima biti olakšano da recikliraju, ali i radnicima ovog preduzeća da posebno odnose ovu vrstu otpada direktno u reciklažni centar. Za sve koji budu reciklirali, obezbeđen je i popust. Biće podijeljeno ukupno 3000 reciklažnih kanti, dakle 1500 domaćinstava će imati mogućnost da primarno reciklira, dakle da recikliramo svako u svom dvorištu, svako u svojoj kući. Naša radna jedinica reciklaža će se popraviti sa dodatnim kamionom. Mi ćemo pokušati da iz svakog domaćinstva uzmemo reciklabilni otpad, da ga tretiramo dalje, da ga predajemo svom operateru i na taj način smanjimo količinu otpada koji ide na deponiju i prije svega smanjimo bacanje smeća, reciklabilnog smeća u naše rijeke, u okolinu. Usvajanjem zakona u januaru 2022. godine u Skupštini Srbije o održivom razvoju, Republika Srbija je na sebe preuzela velike obaveze da do 2029. godine uspostavi sistem prikupljanja ambalažnog otpada. I pored toga glavni nosioci tog posla su prepoznate lokalne samouprave i njihova javna komunalna preduzeća. Sve ovo što je Gradska čistoća putem projekata radila u sektoru reciklaže je išlo u tom pravcu strateškog razvoja i uspostavljanja ovog sistema reciklaže. Ovim projektom ćemo domaćinstvima kojima smo podijelili ove kante, njime će se umanjiti komunalni iznos za 10%. Tako da na taj način ćemo ih podstaći da su oni jako bitni i važni, da oni učestvuju u odvajanju reciklaže. Svako domaćinstvo je dobilo jednu žutu kantu i jednu plavu. U plavoj će biti karton i najlon, a u žutoj će biti staklo i limenka.
puno se radi, kapacitet je na godišnjem nivou negde oko 700 tona. Mi težimo da povećamo kapacitete, a sa ovim kontejnerima, znači su predviđeni za građane, ćemo uvećati bar negde za početak prve godine negde oko 50 tona godišnje. Znači to bi bilo da sljedeću godinu bude oko 750 tona ambalažnog otpada. Operator ambalažnog otpada, kompanija EcoStar Pak i Gradska čistoća godinama sarađuju, a osim kanti koje će biti podeljene narednih dana, ova kompanija je pomogla i pri obezbeđivanju kamiona za prikupljanje otpada za reciklažu. Današnji početak projekta podele kanti za individualno domaćinstvo je nešto što pomera trenutno granice u pogledu toga da sakupljanje ambalažnog otpada bude neka naša redovna navika u domaćinstvu. Mi kao nacionalni operator za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom imamo jednu misiju, a to je da ukupne količine ambalaže koje se plasira na našem tržištu usmerimo na tretment, to jest na reciklažu i na taj način smanjimo ta zagađenja koja dolaze pre svega od problema sa divljim deponijama i svim ostalim uticajama koja neadekvatno odlaganje ambalaže ima. Reciklažom 1 tone papira može se spasiti 17 stabala drveća od uništenja, a reciklažom 5 plastične ambalaže mogu se ponovo praviti nove boce, cevi, saksije i drugi proizvodi od plastike.